Hello, good evening. Ngasi namu lotion gidaba matek to lotion siko kanogi Khamba Thoibi wari amasung Mahakabya ito lotion do matek to khoine yo pagibato kanodi yograba male Thoibi matangda kano tawgibato to lotion do di male Thoibi ga atopa mayamga comparison tawbado lotion do di male hapet chapter do ma hapet revision amtang tawjarke ko chapter do ma hapet revision tawjarke ai ngasidi question nainarase question do ira okay khoigi chapter do gi ahamba horokada Khamba Thoibi Seireng se Asoiba kabi adagi Asoiba pena yakaiba mi adagi isai sakpa adagi mayam dugi magi sur dani khangde adagi mahosagi madada sai thari ba pot dani khangde magi laisi laithon dani khangde san dani khangde ras dani khangde magi story dani khangde mi puna ngaunai yero ko madada ras phajaba yam yawi ras phajaba yawi habse ka hadi mi pum kudamak na taning ya haba wase kari dagi khangi khoina example lawda khangi kaino mi kudimak na phajaba da hai taragadi Khamba Thoibi mu phajai kano chamba da haragadi Khamba mu chamni phattaba da haragana nongbang mu phatte thongna phaba da haragana thonglen mu phai nongthomba singba da haragana nongthomba mu singni ko adagi kapset pi man khoigi mama sakpi or any yopi thakpi bada haibi sisina khamnu da ekta comparison tawi adagi ya amada paragraph da khamnu se kunti ga kausalya ga hadi macha yokpagi haktakta macha yokpagi macha bu nungsijabagi macha na kari khangidagi kai tawbagi matang da comparison tawi ani subada Khamba ga judiciary ko judiciary dharma lebada Khamba ga judiciary ga Khamba ga thona phabada bim ga ko Khamba ga adi mahai adi pudatna ba haiba khotpada phalguni ga Khamba ga masak phajabada nokul ga Khamba ga adi tungi lambi wakhal ubada nokul ka swadeba ga adagi nongban ga kanaga kaurab ki machimanaw chamaduga adagi pharoi chamba thonglen nongthomba se kari Bhisma Dron Guru Nandan ga ko ibido thangsing korelai ko lai duna Krishna ga ko Krishna Govinda ga adagi khoirenta ki lanfam duna kanaga Kurukshetra gi lanjao duga adagi Khuman Moirang Praja ga kanaga Layam ga Kurukshetra gi lan yengba Layam duga ko aduga kadawe aduda so ideology hai tare ko dharma na mai popna mo pai kholi ga habagi ideology ji su samana na habagi ibido thangsing na ko ibido thangsing da landaba bu maktabu oi taragadi Khambana khurumbodo landaba ma pu taradi ai mak paksagi gana khurumbodo ibido thangsing na kubi dana ibido thangsing na kai leba mafamda nongban ja lehandana khotana tawraga land mai pakibani ibido thangsing gi mateng dagi adumai tawdana Krishna na kadawe dharma leba kana pandawi masimanaw da tongjallaga lando mai pahangi ko Kurukshetra gi lando adumai tawdana laigre adagi Thoibi ga kanaga comparison tawi adi Sabitri mapuroi beningbida ko iban Yomras pova maithiba piwa ngambi Sabitri ko adagi Sabitri digo samana ba Damayanti disu nala ningthausebu nungsibada kainaraba wangda ko nala ningthisi da thajaba thamdana ko ado yamna hadi phaba Damayanti se ko yamna mapuroi da yam thajaba adagi Chintada sisu Arjun gi nupini sisu dedicated warrior thona phabada ko kano tawbada pukchel hadi thona phaba kono lamcha phaba hadi wachet haisini koigi magi wakhana lepkhibada hongdabado adudani ko Sita Ramayan gi Sita mapukche haidi koigi kano sengbada hai tare ko mathamoi sengbada adagi Draupadi su mabuksen sengba
लेदना अद थोइबी की कैरेक्टर मैम करीगा चामदनगिबा अचेत पुक्सेल लेबदा को अदगी थमोय मपांगल याम कनबदा अदगी आखांग कनबदा को अदगी पुक्सेल खुजेल थोटबदा को थौना फबदा पायरकी लक्सिंग लेबदा इंद्रिगी लक्सिंग बंगमबगी पांगलदा सिगुम्बसिगा कंपैरिजन लोइना तौगिबनेबा को हसिके नुपी अदि कुसिके कनो मैम जिगजिगा मयरांग थोइबीजिगा वा अदुदगी अमु महाभारत की लांजिदा कनो महाभारत की से महाभारत से कनाने इरमी वेद व्यास नत्रगा कृष्ण दाइपयन हाइसिना इरमी को रामायण से कनाने इरमी वाल्मीकि ने इरमी मोइसे इरम मतमदगे दुम खंगे महाकाव्यान मोइसे महापुराण दिन नते महापुराण हाइतारगदी यामने लीबा हिस्ट्री ने हनेदुलो अदु हिस्ट्री इबदी वारी वनि इयेबा मोइजी सिगी रामायण सु महाभारत सु कयानि इरमी like poem की type ते इरम बने poem कोई की कहीं है नहीं इसाई की type ते इरम में बा अदु दोनों मोइसे महापुराण है तो याद है वो तो इतारे के काव्य है भी कहीं ना poem को poem ने सी महा अदि अचौबा महा poem अचौबा poem में की type ते खनर में epic poem का है इसको महाभारत रामायण से अदु दोनों मोइसे महापुराण ने ते महाकाव्य ओइदोइनी महाकाव्य ओइदोइनी है ना सैरेंग वारेंग इबा कोई चाव बस खरपर चाव से हाइरमिने को मोइसे heroic tale so heroic tale the hero yam yaoba hero thongna phabagi lam kan yam tawbagi lan tawbagi khotbagi yam yawi adagi yamasu chawi lengdi so adu duna moise mahabharat se ramayan se mahabharat ka ramayan se this is mahakabya mahapurana te mahakabya ni ado akoi su khange sanskrit writer hai tare sanskrit ke aiba kalidasa barabi maga मोइसिंग सिना महाकाव्य सिंह सिना करी करी इरमी महाकाव्य मैम रघुवंशा कुमारा संबा कृतारा जुनिया अदगी शिशुपाला बदा कायन इरमी मोइ इरम मतलब कोइना दु थाइना दगी दु अइबा मैम जिनि यानरे बकरिनो यानरे से कुमारा संबा बा किरतर जुनिया हाइबा जिंग से सिजे महाकाव्य ngатane मोइसे महाकाव्य ngатane ने यानरे अदो सिगी महाकाव्य जिंग से रामायण महाभारत के यंग मतमदि रामायण महाभारत की हेना चावे मोइसे सिदी पिक पिक मादि महाभारत रामायण से यामति चावे चावगी मतक यामति चावे को बट महाभारत रामायण जिगा को महाभारत रामायण अनि जिगा कनागा कंपेयर तौरेबा खंबा थोइबी अखोगी मणिपुर द लेरेबा खंबा थोइबी दुगा कंपैरिजन तौरैने खंबा थोइबी की वारी जिगा को सिगा कंपैरिजन तौर पहाई से कइनो सिगे कंपैरिजन तौर पदा नोप तब हाई से कइनो हारगदी अखोगी मणिपुर की लेरेबा खंबा थोइबी की वारी से मसी से महाकाव्य की थाक याम वांगे हाइदि थाक तो दै हाइना फोंदोकनिंगिनिबा meaning di adu ni ko last tarak to phone ma'am ji su ko adu paragraph last loi le ho da paragraph ani le ho bani adu do ani do para age ko aha ma da para ke par da loira kan matung da ai artha do pulap puna halakke ko adu ga question answer ta ora ko ai khoi na alankar sastra adu khangra basu angang ori ngai di tamla I natraga tara I महाभारत अमसुंग रामायण ऐसे हिंदू की ममिंग चलबा महाकाव्य अनिनी अदुगा कालिदास बारबी अमसुंग मगना चिंबा कबिना लेंबा कव्य सिंह को महाकाव्य नि हाइना खंगनरी को आइनो से हाइगे बदुनि को सदैस हाइरे मैम से मसी संस्कृत अलंकार शास्त्र के मतुंग इनाम ओइबा महाकाव्य नि इंग्रजीना अनि असिबु इपिक हाइना खंगनै इपिक हाइबा मिंथोल असिगा महाकाव्य हाइबा असिगा क्या यामना चानरिबगे हाइबा अखोइ खंगदे मिंदा असिदा महाकाव्य अनि असि हराउरिगद्रा नत्रगा साउरिगद्रा अदुगा अरेंबा वेदव्यास अमसुंग वाल्मीकि की पुंगदा करम तौरिबगे खंगदे अखोगी पंडित अयामसु महाभारत रामायण कौनिंगदे मरंदे अनि असिना मफम अयामदा अलंकार शास्त्र की नियम थुगाय अदुगा महाकाव्य हायराबदी मगुन खरा हंथै को तो हाय से महाकाव्य को वो दा मगुन हंदै हाय नि आइदि याम सौमन की बकी को महाभारत रामायण से को अदुगा कदोबा अदि इतिहास पुराण धर्म शास्त्र तीन महाकाव्य को पुलप यावरबा महाकाव्य को समालोचक हाबदी कोगी एसेस कांगु हाय तारे राइटर कांगु और क्रिटिक हाय तारे को
samalochak haise critic ni ko samalochak wahai amada amata oina kumar sambhav kirtarjunya asibu mahakabya ni haina yanari ko tawiga masung ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯂꯪꯀꯥꯔ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯏꯂꯧ ꯂꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀ ꯃꯍꯥꯀꯥꯚ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯚꯥꯕꯀ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯍꯥꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯍꯥꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯍꯥꯄꯨꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯔꯥꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯥꯜꯃꯤꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯗꯌꯥꯄꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯔꯥꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯌꯦꯡꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯔ ꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯥꯚ꯭ꯌꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯝꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯀꯥꯚ꯭ꯌꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯌꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯦꯅꯥ ꯌꯟꯇ꯭ꯔ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯣ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯊꯛꯇꯨꯗ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯥꯡꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕ ꯈꯨꯠꯍꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯀꯥꯚ꯭ꯌꯒꯤ ꯃꯇꯣꯜ ꯇꯣꯂꯣꯟ ꯌꯧꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯈꯤ ꯑꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯔꯣꯇꯥꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯥꯚ꯭ꯌꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯏ ꯎꯒꯤ ꯍꯪꯌꯣꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯊꯧꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯆꯤꯡꯂꯒ ꯃꯇꯣꯟ ꯌꯧꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯤ ꯊꯧꯔꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯨꯡ ꯊꯥꯕꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯍꯟꯊꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯒꯤꯇꯤ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯒꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯒꯤꯇꯤ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯂꯧꯏ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯃꯥꯗꯤ ꯒꯤꯇꯤ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯏ ꯁꯥꯍꯦꯕꯀꯤ ꯑꯦꯄꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛꯅ ꯍꯦꯠ ꯄꯦꯟꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯍꯣꯃꯔꯒꯨꯝꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯃꯥꯖ ꯕꯤꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯂꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯚꯤꯌꯟ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥꯒꯤ ꯗꯨꯁꯃꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔ ꯃꯍꯥꯀꯕꯤ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯀꯕꯤ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯅ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯀꯕꯤꯃꯛꯁꯨ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥ ꯏꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯀꯥꯚ꯭ꯌ ꯄꯥꯔꯝꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯏ ꯚꯥꯕꯨꯇꯤꯒꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯔꯥꯃꯆꯔꯤꯠ ꯁꯤꯇꯥꯕꯟꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯔꯕ ꯀꯔꯨꯅ ꯔꯁ ꯊꯜꯂꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯔꯨꯅ ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯕꯤꯁꯤꯃꯛ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯤꯔꯥ ꯃꯛꯇꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯝꯃꯠꯂꯝꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯤꯁꯦꯠꯇ ꯅꯤꯁꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯅꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯗꯔꯚ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯗꯨꯁꯃꯟꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯂꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯁ꯭ꯔꯤꯍꯔꯁꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯑꯇꯥꯡꯕꯅꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯍꯩꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯐꯔꯕ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯍꯥꯀꯕ꯭ꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯃꯍꯥꯀꯕ꯭ꯌꯅꯤ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯀꯕꯤ ꯍꯔꯁꯃꯛꯅ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯂꯧꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯂꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯋꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯛꯅꯤꯡꯂꯝꯕꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯔꯠꯅꯕꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯍꯜ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯔꯠꯅꯕꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯠꯁꯔꯥꯖꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯀꯥꯚ꯭ꯌꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯀꯥꯕ꯭ꯌꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯀꯨꯝꯊꯔꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯇ ꯀꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯖꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯋꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯜ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀꯕ꯭ꯌ ꯑꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯗꯣꯏ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯕꯣꯕꯀꯣ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯣ ꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯕ꯭ꯌ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯕ꯭ꯌ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯏꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯁꯦ ꯕꯠ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯁꯛꯂꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯤꯠ ꯄꯦꯅꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯦꯅꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯛꯂꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯀꯣ ꯄꯦꯅꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯛꯂꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯋꯤꯠ ꯄꯦꯅꯥ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯛꯂꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕꯥꯕꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯥꯕꯣꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯇꯥꯔꯦꯒꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯃꯍꯥꯀꯥꯕ꯭ꯌ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯃꯤꯅ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯂꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯂꯤꯕꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ kari haini adum kano oyeba aidi kari ataba meeting sina story gi ta adum taayeba ko koi youtube film daga thadorakpa aidi kano se aidi wari libagi style se taw taragadi but tawbadubu kaidoga hara kanda kari gumba pena sakpa nupa mana salak oi taragadi laisi lai thonba wahai sanda ras mayama hapsala kanda dagi mapanda leramba nature gi kari karagi haidi thoibi dang saithaba matamda pungmuk changai saithaduni samyai dagi sokok dagi na maton dagi na makhong bawse loina ko saithara kadini adugumba torokpa matamda de khona mahakabya hara kanima ko yamna chawba kano ora kadani ko aduda kadoba jiki oja pena do haitren khalase oja pena do haitren khalase babok sina pamak tren khalase jiki li ba babok tari ba babok sina ko babok na pamlaktraba ko pamlaktradi kadorani kabya gi thakta handari kabya aidi kaino asagi saireng gi thakta mo story du gi thakta mo handari sigi mathakta legi story gi thakta handari aduga kadoga hara kanda kanana chingkalino oja pena maiba degi saiba liriba mi tuna singkattuine samane ko akoi gi music leiriba common man natrasu akoi gi khamba thoibi saireng kaina ko music leirise khamba thoibi saireng kaina leiriba book oina ithoraba ko book oina ithoraba लाइरिक ओइनगा इथोरकपा लेदना को वारी सिगुम इथोरकपा मतमदा कोगी बुक ओइना इथोरकपा मतमदा अदुदो काव्य गी थाकता दम लेरि खम्बा थोइबिस बुक ओइना इथोरकपा मतम खम्बा थोइबि सरेंग नतबा तो प म्याम अमा लेरि को वारी खम्बा थोइबि सरेंग अंगा हने इरमबदो अदु खता नतेबो को खम्बा थोइबि गी वारी से म्याम अमा लेरि अदुगुमबदो अखोइना करि हाइनि हार कना अदुगुम लाइरिक तो अखोइना काव्य ने न दुम हाइनिबा बतबदबु कोई ओजा पेना माइबना सलक होय तारगदि मदुग कव्यदो करिगि थाकता पुखले महाकाव्यगि थाकता पुखले सिनेबा कनोजन हाइसे कवि चावना हाइसे अदुना ताकपदि कइदोरगे मानसदसु हाइदो थौई अमना चिंखत चिंगदा सानबगि टाइपनेबा कोइगि पेना माइबना पेनागि साइसक हापचला कांदा महाकाव्यगि थाकता मु चिंखतपा
aduga adu haptrakandana Mahakabya kabya gi thakta mu taba adumaina hangananda taw lei shini ba hairido ko adagi amuksu masise isai sakpa mina saena pena sakpa mina saena koina kanona na giti kabya na kauba yabra musis khamba thebis giti kabya ra but this wa giti kabya ba sise giti kabya ko giti kabya ra ba mas giti ko giti kabya habidi kaino this is akoigi isai gi kabya lyrical oiba isai nga to loina khanbra mas ko example oina pirabada giti kabya se kaino lyrical oiba ko lyrical ko in nature ko aduga isai sakpada oina haide ko suitable for singing tawba matamda yamna chana ba haitare ko asiji oibraba giti kabya oibraba mas oi isai sakpa pena na saena giti kabya na ek haiya braba no ko haiya ti giti kabya na ti ko giti kabya gi example am kapirake like example of giti kabya dhara gadi koi gi megadatta se ko sise akoina giti kabya ne lyrical in nature suitable for singing ko sing isai oina sakpa yaba wari oidoi ne badu giti kabya din natte ba khamba to bis kaina di wari phasaba jaba yare ko isai oina sakpa yaba se koi khambana tholakpa thoibina tholakpa adugumba isai oina sai tharaga sakpa yai ko tawadabu moina mukna kangjai tawringai dudabu isai sakpa yabra ba adagi adugumba di wari oina mukla trane adudana khamba thoibi dasu haidi mai awaaba gi sin isai oina pukning nungsibagi sin ko pakhatpagi sing wonder gi mayam ama ras mayam ama su sanwe na ngasai mai su mama haigre dana ko aduduna giti kabya din natte isai gi oiba kabya din natte ba masu ko aduna ko aduna mase mo maharas kabya mani mase maharas kabya mana question sum hangi maharas kabya hai di kaino maharas ko kabya kabya sida kadoba aina ngasai mamang da so yare hambada yawkibado kabya da ras yam yaw hai sida su mayam am yawi nopagi ras yawi hasya ras yawi ko adagi karuna ras kappagi haidi awabagi haitare ko karuna ras yawi ko adagi batsya ras ma panuksibagi haidi khamba thobigi nuksinabagi wari adum yawi ko adagi sawbagi rudra ras yawi ko haidi khamba kanoga nongban ga sawnabagi ko adagi bir ras yawi haidi khamban thongna phabagi ko adu yawi bir ras ko adagi santa ras yawi haidi kari haini ingba tappa ningthauda he ulakpa matamda santa ras adum ubani dharma adagi kari kara leiba mayam singdo ko adudagi bayanak ras ko kiwa tuzungba haidi nongbana haidi moirangi kano singda tawriba haidi phattaba thabak mayam singdo kiba ko adagi mayam am yawi hainadaba bivatsras haidi thoibina nongban hainadaba adugumba mayam am yawi wari mayam am yawi adu maharas kabya haitaragadi kaino ras yamna yawba kabya ra haidi chummewa it is maharas kabya ne ko aduna mana comparison mayam ama sidaista maharas kabya ra epic oige hamu haitaragadi sinemu ko mana hairese khamba thobi Seireng se mu epic oige haitaragadi koi epic haitar epic sidi kanana coin tawe epic sidi this angrezi ne english kangu na kari hai epic ne hai ba koi kano se adi koi gi sumain to bo wadi epic ne hai ba do epic tadi kadawe koi gi kadawe epic hai taragadi yung ko epic hai taragadi koi gi head pen guys se dum la head pen hai di kaino epic amaje iba mi se khangadaba ne iriba mi se ko adugo ma koi gi khamba thobi se bu iba mi khangbra ne khangdeba ado head pen ama gi haidi head pen ama gi mong da leigadaba ne ko epic kumba ko gi hai taragadi ko homer gi sida sa haira se ko homer gi kadawa homer gi iliad and odyssey
sisu panbani ko Homer ge OLED and EDS se ko sise koina sise epic ne na haine sise epic karamba makal gi epic no ma se kaino har gadi ma se elite warrior haibadi koigi warrior class mayam fudat na bagi wadi oideni ko epic oideni ko elite warrior mayam ga kanoga ishwar ga god ka fudat na bagi wadi oideni Homer gi elite se sumai to bra epic oibra haibadi amuksu head pen ja koigi di leite dana ko hadi ai bedo leite ba koigi head pen haibadi ko ai bedani ko ai bedo koigi di leite ingwe kanoda di Khamba Thoibi di leite aduna epic ne na mo so English ki word epic ne haibase natraga epic ne haibase sise kauba yabra haraga so amu kauba yaramdre ba ko ado mana comparison tabuse mayam amu tawra ko mathang mathang Khamba Thoibi se kari ga compare tawra ke haibada yung ko koigi kanodo kari Avijan Sakuntalam iba adi Avijan Sakuntalam da Dusmanta Sakuntala ko Avigan Sakuntalam sisi tongana ai comparison ge top ta ira ko Avigan Sakuntalam ge wari ai se ko Avijan Sakuntalam ge wari se kadawa koi gi nuksi nungon ge wari dadi ma mo maming jat palai ponte ko Bengali ge literature da ado ko Khamba Thoibi Khamba Thoibi gi wari siga kanoga Avigan Sakuntalam ga comparison tawrase ko Avigan Sakuntalam yongo Avigan Sakuntalam gi wari sida yari se Dusmanta ko khangamani Dusmanta ko ningthauduga Sakuntala ga nungsinabagi ko Sakuntala ga nungsinabagi haidi mawani nungsinabagi romance ki wari se idoine ko asi se akoi gi kari haini yeng asigi wari se taba matada Avigan Sakuntala gi wari se taba matamda nungsinungon gi wari se fasala leba akoi desu Khamba Thoibi gi wari da kari Khamba amasung Thoibi ga ani gi nungsinabagi wari se su fasana haidi nungsinabagi tamda hai taragadi ani su ya wangdro haidi kanona haidi kari haini haidi nungsinabagi tamda di Khamba Thoibi gi wari se su yamna wangba haidi yamna kano tawba pot amane ko haibadi Avijan Sakuntala da su Sakuntala je nungsinare ko nungsinare wari do hapet pallabada ko Dusmanta ningthausina kanoda lai muniri sing na yokpa Sakuntala je thengnare adagi punsi pinasi kona se hainare don sada mala kanina Dusmanta je amu chatkhre kaman ningthau oigre aduduga sana khudo ama piramani Sakuntala da kaudana ayeng nangna aibu thibala pada khudop se ullo ade tari kauroi na ko adigi kauroi da khudop to amu Sakuntala je mangal lore kanona nga man yot khibra kanam tawbani aduda Sakuntala je na Dusmanta unaba lakpa sida ningthaugi manai kada tawdana ade thongsang badana mo fadana haibidre adigi iban Dusmanta na kaw mai nupi je kaw ga Sakuntala adoni inthokre adai Sakuntala je ikai bana kano tawdana mase Kailasara kano chingdara kano chatkibani ko chakhibani adaida Dusmanta sina mo kasai nga phaba mayam nga do phara kan mai khudop to mo u phangbada mai nupi ne do ngasai lakibado mai nupi ne do ningjinga kadene Sakuntala amu kaina ba amu nuksina ba si chamana na Wareng Khamba Thoibi da su lei Wareng Khamba Thoibi da su kainogi matanga loi ka bai matanga mu kaina re dagi matungda su mo nungsinaba kano tawnabagi ne na kano tawraga mathanda thang thidindana adi luhongamdai kano tawrubagi adi panthungamdai da su Khambado mu sire adai Khambado siramina Thoibi da su dum matung ilaga dum chatkina tra kainer adi story gi line da su ke haini swarga da oina thungaba oina taweba Dusmanta Sakuntala gi type romance su yam hazaba romance ka to wari ju oeba duduni ko
ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥ ꯏꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯁꯦ ꯀꯣ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯝꯁꯤꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯦ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯤꯜꯗ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯋꯥꯏꯁ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯥꯅ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯨ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯕꯨꯕꯇꯤꯅ ꯏꯔꯝꯕ उत्तररामा चरित्र हाइसे उत्तररामा चरित्र उत्तरा हाइबदी कइनो उत्तरा हाइबदी लेटर हाइबनी को राम हाइबा राम की वारी राम की चरित्र हाइबनी को हाइदी लेटर स्टोरी ऑफ रामा हाइबनी को राम सिना कंस नते रावण से हालुर मतुंग लाकांद मागी कइनोदा अयोध्यादा ला लेबा वारी दुनी सिसे उत्तरम चरिता हाइसेको सिसे हाइदि कइनोगी बाबूबती ने इबको सि बाबूबती ने इदुनी सि बाबूबती ने इबा पोटसे सिगे बाबूती हाइतारेको बाबूती सिसे इबा वारी से सिसे ड्रामा ने दिस इज अ ड्रामा ने याम फजब ड्रामा ने को ड्रामा के स्टाइल द इवने ड्रामा नि संस्कृत लोन द इरमिनी अदुदैदा सीताना बंदगा लेदनगा तबदो खंगब्रा अदगी राम दो करी मची मनाव करीबा मागी मचा नीना माइथीबगा पीदनगा तविदना को सीता बंदगा लेबगी वाबा अदुगुंबा मयाम जिंदो फसना सैथायबा सिदैसो को उत्तर मचित्रा बाबा बुद्धि से अदु चमनना अखोगी खंबा थोइबिदसु याएबा लोय कुंबा चममतमदा सीताना वाबगी कनो तौबगी खंबा काइनाबगी इवन खंबसे कनोदा लोय कनोदा कबोदा लोय चपसे कबोदा कनो तौदैनेबा थोइबी उनाबसे लोना लाक्तोइनेबा कोइबा लाक्तोइनेबा थोइबी उनाबसे अदुदा फादोइनेबा को नोंबाना बिचारगा तौददोइनेबा को अदुदा बिचार तौबददा अखोगी कइनोना नमदना कइनोना बदि चावबा नोंथोन मोय म्याम कन्हौदोइनेबा को खंबसे अदुमानगा तौबगे वारीगासु यावबने हाइदि कबोदा लोना खंबसे चटलेरमबगे को अदुमाइन तौबा इदि वारी हाइदि याम फजबा हाइतारे को सीतागे वारी सीतागे अवाबदुगा सोम नाकंदा थोइबिगी सोम नाकंदा लोय चप्पगे अवाबदुगा कंपैरिजन तौनारा कांदा कंसिडरेशन तौना तारगदी मा हाइनिंगसे कबी होजगे अइबा कनोजना चावबने हाइनिंगसे बाबा बुद्धि मसा मक्सिसु ngसाइगे उत्तर मचरित्रा से इरबा मतुंगसिदा खंबा थोइबिगे वारी से याम फजै हाइना माजु पानिंगंगनी सिनिबो को पारंगनी एम सोइदना मकी को अदुदुने माना हाइनिंगसे को आदि अवाबगे वारी ने सिसु दिस इज अ करुणा रस हाइदि करुणा रस के अवाबगे वारी ने को सिना रोमांस के नि सिना अवाबगे तारगसु खंबा थोइबिगे वारी से अवाबसे अदुम यावे सिसु अवाबगे ओइदने करुणा रस के ने को करुणा दि वाबगे को रस ने अदो समानना दुम यावे खंबा थोइबिदसु दुम अवाबगे रस दे दुम फसना यावे को अदोगे अमुक सुमु कदोरे डेडिकेशन की मतंगदा आइदि कनोगी खंबा थोइबिसी की वारी से अतोपगा मु करिगा मु चांदनर के दे को खंबा थोइबी वारी से करम लाइक कम चांदनर के हार कांदा खोगी कनोनी इबा खोगी
nai sa da charitra hainako sise ngasagi kainogi wari duni ko sise koigi aina mamang da su pandipan grabani sise koigi kainoda koigi ngasai comparison tawba matamda thoibi ga kainoga kanaga comparison tawi koigi koigi damayanti nama vidarbha gi ningthau macha nupi ama damayanti nama ngasai ama thoibi ga comparison tawidana adugi wari duni ko sise nisada charitra se karani irami haba Sri Harsana iramani ko Sri Harsana iramba naisada charitra haise sida akoigi kari nala haise si naisada charitra da yawi se kai kana kana no nala ningthau nala ga ko king nala ga kanaga ai si mamang da su yaw grabani ko damayanti ga ngasai damayanti sina akoigi kainoga yam changdana gidana koigi damayanti se kasai gi kainogi vidarbha gi ningthau macha nupi ni ko king nala siga luhongdoine ba do king nala sina magi manau pa da loina mak chawbor sanabda mai manau pa da lamje loin pithom doine ba maje king nala se matam da koigi ima kali na chain bo oidoine ba ko adudaida damayanti se mana aiga samina di warni na bon samina matam da damayanti se huntom doine ba mana king nala sina ukano da bonda huntom da lawani se kainare da na ko kainare adu damayanti si yam dedication yam kan nupi de masi nupi se ko haidi love nushibada dedication da yam na kan nupi ne adu duna phana yam mana kainare ga su mana nala ningthau nala sida thajaba je do sumang mang da lei ko thajaba je so last ta phang doine ba mabani se mu thengna doine ba king nala siga damayanti siga adugi hariba wari se iba Sri Hari Sarsana su thobi moy khamba thobi ge wari se so dum paramani sini ko haidi paramani meaning haidi magi wari duga love and dedication gi wari da base to oibani na adum phajarangani hairangani hani epic poem ni ko sisu ko epic poem ni haidi haidi Mahakabya ni ko sidaida launa laina bagi yaure ko kaina bagi yaure punbagi amuk punbagi yaure khamba thoibi da su laidana khamba thoibi je thoibi masamak si tanade khamba masamak si su thoibi ga ayhamada inching ngai do unare matungda chahi mari ne ba khamnu da lola thamisi aduduga kana karam kanda mu thengnare kang thanabam da mu thengnare da ko adamaina sapmani ko sumaina wari je haidi sumaina mana kabi chaw agana te kabi ajin khwairakpam chaw bajina comparison tawrising se lari phajaba da yariba magi love and dedication karuna ras te yariba awaba ge wari gi ko adegi romance ki ko adugumba nushinabagi adegi love marriage ki su mana sida changdamne love marriage ki lari amasu changdamne aduduna kaina khoigi ratnabali ana ko ratnabali ana koigi sanskrit ki koigi lem ka le sanskrit ki ma drama ka le ko ratnabali ana hairaba ratnabali se koigi kay haini ratnabali sida laidu se kana no haragadi ratnabali haiba nupi sine ko aduga kari batsala haidi koigi Batsya Raja haiba ningthausine ko ratnabali sina kanoli ne singhal haina ningthau ama palami adudugi macha nupi ni ko singhal ni macha nupi ni ratnabali sina batsya sina ningthauni ko batsya sina aduga akoigi kadogi haira kanda kanose ratnabali se akoigi luhongba laktoine love marriage ki luhongba laktoine luhongba lakpasida ratnabali se luhongba lakpasida koigi batsya siga luhongba lakpasida lambenda koigi kanose sip se kai doine sip se tek doine ko luhongba lakpasida si ju chhaloi dagi wari oidoine ko adi batsya ja se luhongba lakpasida kai doine ko ratnabali se kai ra kanda ratnabali se gyan mang rani gyan mang kanda
mazi kanana yuani haidi haziki bachara jagi magi ni kanwa haidi magi maharani ma lebo ko maharani ga na basabadeta na ma lebo ko basabadeta hai basina bachara sigi kanoni ba bachara sigi first queen hai tare ko first queen na ma kang lei hadi basaba de tai na ko basaba de tai ba first queen china ma se ranabali se kanbirani ba ko siblek to toro matung da samudra da kano siblek to toro da kanbirani aduga magi mate oina thamdoine mate hadi magi kaino oina hadi mena manai oina thamdoine ba adu bachara sina manai jo oina ngaurok toine ba kamra ngaurok pasida queen basaba de ta se hadi kai haine jealous oirak toine adegi wari yam phajaba oi hadi aina habet magi samari da pam tam de wari yam phajai ko adu maina bachcha raja jina haidi nuksirak toine ma met se ko nuksirak toine ba adu nuksirakpa adegi jealousy fauna ba adugumba gi wari oidone ko ratnabali harisu so haidi 4 act play ne ko haidi drama ne ba masisu masisiga kana compare tawe khamba thoibi siga compare tawe ko khamba thoibi siga ado khamba thoibi jesu sigumba wari se dum yawi dana ko lakna ba karemna ba jealousy fauna ba haide nongbana khamba thoibi gi num sinam se uro jealous faw dana ga taw mem jing da loi na yawi ba sidasu ade hai ba poching jing je loi yaw bani na haide kari da bugi mahakabya gi thak ta thaba yaroi dino sigi hai ba point sidaisa hai ba lari mem jing su mahakabya gi thak ta pukat kre adu sida yarba pochai jing su sida loi yawre doi taragadi kari maram gi khoi sigi sida si haidi mahakabya khamba thobi gi wari su mahakabya gi thak ta pukat pa yaroi tori no haina kaino na hangbani ko ai basina ai ba chawna yani ko sida ge yani mai ki comparison gi kano time jing sidi phajana sijima di khara phajana khangda ya ko horen answer irak pada si lo season rak toini last paragraph sigi wareng sigi last paragraph se mu par se ko prakritik drisya gi varnada tawbada binabadak oja singi aidi samta di devotion havini ko kabya gi jagat atang bani injinging aida lokta ki drisya varna tawba lai kumbada amasung loi ka bada moirang ching kwakta sembi leipak ki ingthi ba tha bada kana gomba kabi amana makhoi gi asipaw heli haifam khangde ko prabal wareng sigi haini ko prabanda haibadi wareng haibani ko prabanda taw hobadagi haikiba nomidang wai ki kanduda chingya thangbada chingya khendong langbada tamya kori chenbada somda penagi liro haiba surna nushibane khongliba gayak adugi prakriti drisya thaba cheklagi sur thaba kabi marakta so atangmani ko nayak nayaki khamba thoibi gi lamchat haiba amasung tengba magi charitra punamaki magun thaba kabi gi marakta so araiba oiroi ningthau aibu loiba leima ba ningthau purik lai manau ibungo yubra singkhuba moirang thonglen athauba ipu nungthol asingba mapu ninglaba manai senu achanbi punamak charitra gi fidam thokam lofam oina thong chap manana chana thanamni kari haigani saura toro nai jahanba phawbada kavyada kanaraba mathau uhalli niti gi sisyada mamangaida haikraba aduni wanglaba nitini yatha dharma tatha jai dharma punamaki maruni itihas ki tantap mamal yamnaba aruba khangningai oiba ngakta kabyagi saruk asim atpunamakta thaduna leite wari gi nungaiba makoktagi loiba phawa ningamdagi masak oiba wari akala thogi thavakna mafam chana theli haseres ki mafam chani yawi to nokningbagi rasiju yawi ko karuna ras mafam ayamada chana lengli upama habedi kaino kogi changdamnaba comparison kogi kai haini upama haraga kogi ipom da ma kai thoibi gi khuning di ngaton machin mali ka haibagi do aduga do hoi phagi ni ko dai da so comparison hai do duni ko haidi
Khamba se masamo phaba se kai da hawrani asiga compare tawi kai lamba kai gi lamba ga chanaba du tawba da tawba kaina comparison ga tawidana ko kai ga adu du su upama ne ba upama adu kuma upama ma ama su comparison tawni ko ma ko adagi wa aduga atopa id kara yoga Karunaras like Upama Kalidas Yodrabasu Matang ni haiba mayai. Upama si Kalidas Upama yam toyba. Comparison yam toyba. Podka digi saga nga kay no mana comparison to wada mayama toy but Khamba to bigi wari adugumba comparison yam yawe bako. Digi wari apumba achaba sanda mi gi puning sumatna bagi masakni. Sanda su haidi wahai kontok konda jisu pasai bako yamna. Duduniko. Sidaysta yam fazaba example ama piri mazai be mana kabu loi kare angau pan ba thengnare angau pan ba haisi ko nung ban ni ko kaborai hauduna sagol sorry angau pan ba haise khamba bu nati nung ban kano se kano na chingkhu ba yubras na tharak pa nupa oidini ko angau pan ba haise kano lo so thoibi lo so na tharak pa nupa oidini angau pan bis ado angau pan ba thengnara matungda ngasagi kano se thengna doini nong ban se thengna doini ko sorry kaborai hauduna sagol tomba tare ko kaborai sagol tomba tare ningon bu maugi singda chalalle haina thadoina waraure to sidaida kwakta ge nami banu sitka haina dana ko moina thengnari do nong ban thengnari do kwakta dane kwakta haise kogi moirangi kidai chakhal panate moirang dagi chusampuro ma hape kita hara kanda mafam ama lei adudu kwakta ni ko kwakta da thengna doini do sigi kwakta jida nuksit yam sitleba ko adugi nuksit tuna ngasagi thoibi gi masai sai kakpase hugatpado ko hugatpa matam de di laisabi se sai thadar taraga de laisabi ni hai sai hugat taraga di mau ni hai aduda thoibi gi di magi nuksit to sagon thawbu da nuksit to na maram kan magi sai do hagat pigre aduda na mau gi sing da chalan gre the mau gi sing du chalan gre plus ka dawe mana so ka dawe ko gi nongban gi mai nupi atombi oidori ne na itai ka na ko koksalori ne nongban da so mu ko aduduna adi mana songning bado adu su adi upama du ni ko si comparison du ne ba da tai do mazabe mena kabo loi kare angoba ma thengnare kabar hauduna sagol tomba tare ningon ba maugi singda chalalle haina thadoina waraure asomda kwakta gi nungsit nami ba yanggoi mangda thaduna yanggoi habidi koigi kenodo sagol mangda thaduna nungsit tokma padani ko mangda thana cheli ningol oibi satibu ko haidi kana ngasai gi thoibi do satibu tungda hagatuna di pritters Pitra Satya ngaklam le Pitra di wasak kwa kanuna haigilaman singambado ni kwa haidi taujing laman kublam ni haisik to taujing laman haidi kan hai chai ki tana mana nongban una matam da nongban itai kausallakan da hai ga bizai dan hai nongban hai bizai dan kwa adugi haigilaman do ni ba mana itai korom ni dagi magi haidi kai haini nongban da laman kumambagum bane ba ko laman kumamba meaning mana to bimon pirambado adugum bane ba ko haidi itai ga ne kausalami asumna mafam pudamakta lama phangdraba kalpana gi wari apumba yom dana leire bab prabhan oiba wari ni haidi bab prabhan haibidi kaino thought provoking haibidi wakhal khalanba khoido si wari je tama tamna wakhal yam khalan lesini ko bakyang rasat matang rasamakang haibako kabyam haiba tarabadi khamba thobi wari mahakabya oidafam thokte ko natrabadi haudongna sagom thai haiba asina kabya oikiba tai ko adi bakyam sarakmakam kabyam haibadi kaino a sentence filled with rasa haibako poetry da nebako koigi poetry sida ras me amna thallaba
poet haitare ko poem haitare poem se ras mayam na thalaba poem se akoina sise hai bakyam sarat makam karyam ko asise khamba thoibi da mami chawna tai khamba thoibi se isai yona salapa matam na masigi poche mami chawna tai aduduna akoina man haning is kaino hawdong na sangom thai haiba asina kabya adunan hadi hangong na hawdong na sangom thai habse kaino sidaita maming palise natchade hare hawdong na sangom thai haiba asina kabya oikeba tai haiba ko sumnagi ras to hongdo iba ras to natabida wari do tara kana wari loksaliba mi do aduduna khanba wa khando aduduni ko adi ngasagi hawdong na sangom thai haise ko hawdong na sangom thakpa isida bu sangom ge mahau do katang lawi dana ko ras ki mahau do katang lawi adudana adudo ka adi akoina isai ma tare isai do gi ras to laweba sangom da thaksaleba ado akoi aingon da kem change tawde ko sangom thakpa ga dum hawdong na sangom thakpa ise chamane hujiki do ko adu adi ras to loksalaga aingon da kem change tawde adu di kabya ni saireng ama takhona tare saireng tara kanda saireng do katang taba katang oiba aingon da kem phau da tara gadi madu do koina kabya ko mahakabya adi ras puna mana thanbo oi tara gadi saireng do taba matam da isi kap kadawni saireng do na kapning oi tara gadi saireng do na nongning oi tara gadi no kadabani saireng do na yamna phajaba degi love story oi tara gadi aingon su thaboi sida nungsibido phawgadabani Mahakabya ogi haitara gadi maduduni ko mana laktose tawigumbo sung aikoina mathaki asumna kabya gi bichar tawba tarabadi khamba thabi wari asidi atangba mahakabya amani haidaba ngamde wakhal tana hairabada masi khanda kabya gi mathakta lepham thoi khanda kabya haisina kaino harakanda hiram ama khatangda ras ama khatangda haida de awaba wari oragadi awaba wari ama khatangda oiba nungaiba oragana nungaiba wari khatangda oiba adugumba saireng oi haitare ko khanda kabya haisina kaino saireng da only one topic oiba saireng se khanda kabya kaweba ko hadi mahakabya degi handa duine ba aduduna khanda kabya dinatreba mas hadi hiram kudi mo yawe kappagi nokpagi saubagi langbagi loin suna ba yawe pakhatpagi kibagi loina mako aduduna khanda kabya gi mathakta di leireba mas ko aduduga ngasagi ras punamaki athoiba ngasagi ras loksalakanda kabya ni haiba aduga rastuna koi mioi bu change holagadi mahakabya ni haibado adusu phawre aduduna masi mahakabya ni sine ro khaisa ko mahakabya ni mana last tarais ramani thya ko ramani yatha pratipadak sobdam sikaino ata oire koi sanskrit maron ata oire ko pabada yam ware adigi rajgangadar ko haiba asigi mathaktani ayamba swarga leiraba kabini ko swarga leiraba kabini haibadi sida kaino harakanda ramani artha haise kaino beautiful haibani ko adigi pratipadak haina kaino conveying haibani or showing haibani ko adigi sabdam haiba kaino word haibani hadi wahai khonda phajaba ngatana hadi convey tawba haitar word sina kaido phajaba se convey tawba haitar ko aduduni ko maise ramani artha pratipadak sabdam haibadi kaino wahai phajabana wahaina phajabase taib wahaina ras taib wahaina khoigi wa aina wangang ibo wasina mi je kaphalle mi je nohalle mi je mi do mingonda phawhalle phajaba gas uhalle mitmangda ko asi uhanba ngam taraba aina wari mali ising tabage wari mali ising tabai wari je nangonda tarakpagi type ta sotpagi feeling as phawa ngama adu taragadi madu do koina sigi watch haidoine ramani artha pratipadak sabdam harisko sije asije moirang thoibi da phawa ngame haidi khamba thoibi gi wari da phawa ngame ko aduduna haidi yam aya sida hai ayamba sarga leiba kabini hais sarga haidi kaino si kaino chapter ma su yawi na khamba thoibi saireng da bawda chapter khuyam ma kun kunthra mathak ta he
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯁꯤ Khamba Thoibi gi Seireng gi wari do natte ko Khamba Thoibi gi wari sin Khamba Thoibi wari sin liba gi loi ba kai ka full da ta ba mi bu phajana leiram moi ba si chapter yamna su lei ba adu tara ga di chapter yamna su lei ba wahai phongdokpa matam da su phaja phaja ba akogi wakhalon kari kara phaja phaja ba su phongdok ba ras punamak su sida sida yaura ba ko adagi niti gi shiksha haibadi afaba tawragadi afaba phangi phataba tawragadi phataba phangi ka haba adagi itihasi ki oiba wari myam su yauraba akala thawgi wari su yauraba ko ras myam hase ras karuna ras yam su yauraba upama yam su yauraba sanda myam su yauraba ko aduguma myam singse yauraba aduguma myam na lei pareng oina lenga kanda kadoba semakpa ngasai gi Khamba Thoibi Seireng se Khamba Thoibi Seireng ai Khamba Thoibi gi wari se sise Mahakabya oifam thoi sine hai se ko compare magi character myam dani ko se ai ithorake ko hosiki aina si hai ge myam do ta ba mi oi tara ga di do tabiro ai ithorak pasida do hairake haidi ahama da ma hai se sigi passage hosiki hai ba paragraph da hai se kaino prakriti hai ba di kaino nature prakit prakir prakriti tree prakriti ko prakriti gi drishya hai bani ko drishya hai bani kaino phaja bani ko drishya barna haidi barnan hai bani phongdokpa do ko ko prakriti gi phajaba phongdokpa se bu akoina sida sida adi moirang gi kangleiron ajing musiki moirang kangleiron wari Khamba Thoibi wari sida yam yawe karam ba da yawe injing ba matam saithara pa matam da kedawi loktak pat ki phajaba ching adu ada nga phaba gi phajaba du myam jing loi na haidro ada injing ba matam da lai kumba matam injing ba matam da ko injing ba mana pan ba jing do ai hairang ge ko injing ba adagi loi kumba loi kaba loi kumba haisina koigi loi chatpado loi thabado loi kaba haisina loi kumra ba matung loira kana amu la halakpado Khamba Thoibi halakpado adudaita Thoibi na chatpa matamda thengnaba adi chuchanpur gi lamben sigi lamben jo oidoi ni ko asidai thengnaba lamben da kari kari myam am thengnei ko asi uwa kari kara thengnei adu myam jing to halakpa gi dasu lamben dasu thengnei ba myam adu gi wari myam phajaba nature gi phajaba myam mana thengnei ba nature gi phajaba myam do sida su hai heba ko aduduni adagi ching kangai ko ching kwakta semba lepa ki ningthiba ko ching ka bai wari se Khamba Thoibi gi Seireng da khoigi Khamba Thoibi gi wari da kano da kari moirang lai harau ba da Khamba na thangjing harau ba da Khamba na lei kat bai matang da lei thiba da ju ching kai da na ko adagi atopa mafam da ju ching madu myam phajana phajana mention tawi ko ai di Thoibi na ching ka ba ko kano Singh channa bagi adugumba myam chatpa myam da su dum ching ka bagi matang da su myam am yawe myam am palam mi ko adu da su aina example oina piba ani mai lyric ta palam badani ko Khamba Thoibi gi lamchat Neinaba da su Khamba Thoibi gi lamchat charitra atopa gi lamchat myam am Neinaba da su haidi kai haini mingau la thagau daga su kai haidro ngasai gi aina habado ningthau daga mana address taw matam da ningthau aibu loiba laima ba ningthau purik lai ha sigi ningthau purik lai se mai maming aseng je khoigi kari lila ma lei wi ni ko kari lila do ima gi party do ido ma lila do dum ta ba dum khang ngani khoigi kari mukhai na question hang ba ma lei ni ATM ha du kari ATM ha do kaino hai dai na do da ma ATM ga meaning hang na da season ningthau du gi maming do hang mane moirang gi ningthau Khamba Thoibi matam pang gi ningthau gi maming aseng ba do kari no hai iwang puruk lai lai sing chingkhu te lai ba aina mana hai bane ba ko adu gi maming aseng ba do adu do dum khangjalo ko mai adu do mai maming aseng ba do ni haziki
ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝꯒꯁꯨ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯋꯥꯡ ꯄꯨꯔꯤꯛꯂꯥꯏ ꯆꯤꯡꯈꯨ ꯇꯦꯜꯍꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯔꯤꯛꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯨ ꯇꯦꯜꯍꯩꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯃꯥꯕꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯛꯂꯥꯏ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯨꯕ ꯌꯨꯕꯔꯥꯖ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯡꯅꯤꯟ ꯑꯊꯧꯕꯒꯤ ꯆꯔꯤꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯩ ꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯥꯏꯖꯍꯟꯕ ꯁꯧꯔꯥ ꯇꯣꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯣꯔꯣꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯅꯣꯡꯕꯥꯟꯒꯤ ꯃꯆꯟꯅꯨꯄꯤꯅꯦꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯧꯔꯥ ꯇꯣꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯧꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯧꯔꯥ ꯇꯣꯔꯣꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯁꯦꯅꯨ ꯑꯆꯥꯟꯕꯤ ꯀꯣ ꯁꯦꯅꯨ ꯑꯆꯥꯟꯕꯤꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯄꯨ ꯃꯄꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯜ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯀꯣ ꯃꯄꯥꯒ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯜ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯅꯤꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯤꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯂꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯅꯤꯇꯤ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯂꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯌꯊꯥ ꯙꯔꯃ ꯇꯊꯥ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯊꯥ ꯙꯔꯃ तथा जय कायनका हाइबदो यावगेदनको इतिहासिकी तंत्र इतिहासिकी तांकक हाइबनिको इतिहासिक हाइबदि हिस्ट्री की तांकक मैम अमसु याम यावेदना मोरेलेशन मैम अमसु ngасai mamana pangrabniko adu jingdo loina sidai isalakpa yare aduga wari मैम अमसु मागिदि यावे इतिहास की wari हाइदि हिस्ट्री दा मोइरांग कंगलेरो जे कमाइ लेर मोइरांग दा कमाइ लेरमी अदगी कनो खुमन निथौजे कमाइ लेरमी अदगी मोइरांग निथौजना कमाइ लेरमी हिस्ट्री की पार्ट कैसु wari मैम अमसु यावेदनको अदगी करी मोरल लेसन दा हिस्ट्री की पार्ट हिस्ट्री लेसन को हिस्ट्री लेसन जो यावेदना अदगी हिस्ट्री लेसन दा अवा नुंगाई अकल अथौगी wari याम यारे हाइबदि ब्रेवरी की कमाइ तौबनो खंगि सुनु खंगि ब्रेवरी की अदगी अकल अथौगी wari को अदगी हिस्टोरिकल इवेंट बैटल को अदगी कइनोगी wari सु यारे रस मैम सु यारे को रस मैम सु यारे like haseras karunaras अदगी उपमा गासु मसा यावगिबदो रस माना मेंशन तौरमदनिको उपमा को उपमा हाइबदि कंपैरिजन से मा उपमा दा कंपैरिजन दा माना मी अमसु माना सैथारमी कालिदास से याम फेमस होइको उपमा तौ मतमदा अदुदो अदुदगिसु कालिदास ना हेनगे तारगसु कालिदास की सेकेंड दी माजे लई कायना का फुंदो इको ngасai khamba thoibi upama se sanda haibadi ngasai wahai wata khontho khonjin loiba ko khontho loiba ko aduguma myam su kalpana ko kalpana ide wakhanna sagatpa myam am su yawidana wari je ide kaino ide wakhanna sagatlaga wari tahanbadu ko kalpana haibadi thoibi je maugi singdaga challega haidana adu तसेंबगी चनब्रा चंदेदना नुक्सितुना हुंबदुना मिगी समलांग हागतबदु मौगी सिंगदा चल्ले हाइनुको कल्पना ने फजाबदुको अदगी थॉट प्रोवोकिंग ओइबदु नसागी आइना हाबा बाप प्रबन हाइबदु बाप प्रबन हाइदि थॉट प्रोवोकिंग ओइबदु को अदुदुनिको थॉट प्रोवोकिंग जो ओय मास अब सिगे हाइबा मैम जिलु यावे नसागी rasa historical lesson moral lesson
prakritigi phajaba saithaba du mayam ji lo yaweba si mayam ji lo yawbanina kaidore akoigi khamba thoibi gi wari ji su mahakabya gi group ta chinghalaji sine ba haise ko yare ko sida loira si question nainarase ko question se question mangona pulapuna question taru khangre ko question taru ubi go ma'am question taru question sidi aino sik nainagi ba poto makok tegi hawda ina loiba ko fajana sangi thokno da dum fajana dum gyan tara da ma thoksi ko question se 2014 da hangiba question ni khamba thoibi gi wari amasung mahakabya da wareng mana khamba thoibi gi wari bo mahakabya ama oina karamna neinabage ahambada dum sum pathoki bede yare ahamba paragraph ta kari aina haigi khamba thoibi gi wari je mayam puna manga taningba wari amani na haigi kari marang taningi no mangonda haidi khoida wa ngangba matamda wa haiba matamda khamba thoibi ga comparison loi tongnai dana phajabada harana khamba thoibi ne dune dan first point adugi first point number 1 le point number 2 da kadawe khamba ga kana ga chamdai ne ko character comparison mayam do character comparison mayam do khamba ga kana ga chamdai ne second point adagi thoinu ga kana ga chamdai third point adagi khamba ga mayam ga changdam na gre natra adagi fourth point da thoibi ga kana ga changdam ne adagi no thon ga kana ga chamdam ne adu mayam jinga 5 6 7 point mayam do hapsan me yare mathang ko adagi character comparison gi damu laira si character comparison gi dani ko ngasai gi adu character comparison da tawra matung da ngasai gi dharma niti gi matang da haibadi chumbana joy oi haibagi matang da su comparison ko adugi comparison da su tawe achumbana joy oi adu tawe da tawe adagi lai da su comparison tawe dani ko aidi thangjing lai jiga khoigi kano jiga krishna jiga comparison tawe ko with reference to Mahabharata Ramayana adu su hairam ko 7 8 khoiren ta ka kanoga 7 9 sorry khoiren ta ka kanoga comparison to bu su haibirammu lore adagi 10 subada kadawe ngasai mo khamba thoibi gi wari se kari mahakabya ni kamai kaudoino 10 da mahakabya ne kamai taudoino adi mi atopa kari kana ni iramba koigi aiba ariba sanskrit ki aiba mayam kalidasa hoy ko adagi kalidas pu iramba adagi koigi barabi hoy mega hoy moina iramba mayam jusu kari dore hadi kiratar junia ko adagi kamasambaba ka hariba mayam jingse maming je khara phajalo ko si mayam jingsu mahakabya ni hairam adoi taragadi akhoi moirang khamba thoibi gi wari ji mahakabya oiba yae hadi moidu de gi changdam na matam da kai wat panate ko kai wat panate kai ma he do changdam na matam da khoina ke dogdoiba pena saisak pamina tawbodu ga changdan na done common man amana wari libodu ga natraga lari oina form du ga changdan na badi yade na man hairam gi dana ko adigi english ki epic tu ga changdam na bagi su english ki epic ta homer gi ilet and odyssey gi matang na changdam na bagi su dum ibe yare ko habidi sida de mogi da head pen lay ko khoi gi di head pen leite khamba thoibi se kana na iram no di khangde adon epic ka bodi yadre but tawdabu koi epic ki character de loi cheli dana ko adigi kari ka changdam na re avigyan sakuntalam lyric me ama to pa lyric me ama ga changdam na re avigyan sakuntalam ga changdam na re uttaramara charitra changdam na re ko adigi kari ani nisada charitra ko lyric me am jing do matang haiba yare batcharas ki ranabali haiba drama do ga changdam na re adigi prakriti gi phajaba mayam saithagi ba mayam ko prakriti gi phajaba diga jusu niti gi sisya ko ngasai niti mayam ta ki bagi sisya mayam jusu adu mayam changdan ne hai mayam ji ningjing ba khara ga ningjing ba do maming do khara phana bagi dama ta lisam semdo piro adu do ningjing phajaba mathang tak point wise bo igera paragraph wise bo igera ibiro ba ko ibiro adu do last ta kadawe ngasai gi kari hai magi sentence haram do bakyam sarak makam
Karbayam kahaiba sisi hapsalom a sentence filled with rasa is a poetry kahibs. Sigumase smine todana kahai Ramaniyatha Pratipadak Sabadan beauty campaigning words kahibas. Sigumba ngasai niti takpada su yatha dharma tatha jai ko yatha Krishna tatha yatha dharma yatha tatha Krishna kahaiba mayam jingdo adugumba su khara phazallo aduga ibada hapsallo loirakpada hapsallo loi shure point mark taranga haise mark kun yen iba yagre 17 18 19 20 haidra yare adum 18 19 20 adum iba yagre 15 mark se 20 mark iba yagre ado ningsing bagai iyo point ma'am do 17 18 19 20 ngasai kano niti ki sisya ma'am ko his sida ai har ki niti ki sisya ma'am historical ki part ma'am yawi ko Haseras, adagi Karunaras, adagi Upama yawi, Sanda yawi, ko adagi thought provoking ju oheli, wakan khalali, kalpana mayam su yawi, kalpana yawi, matik to hapsole example ka to, adagi yare, mayam yawi, point nga kangai gre. Aduna Mahakabya ni hai ni, luar, ko adumai khumba ngamani ko, sige chamana mo question makada lakini ko chamana ba explain tawroi question je kadang barang ge aduga do sigi haiba poching je dom explain tawne wareng je ki summary je kadang iga da pot ngata ni ko 2017 da question number 2 khamba thoibi ge wari amasung mahakabya da chaoba na khamba amasung thoibi ge saktam charitra bu karamna singtha bage neinaru ko khamba gi saktam da neinaru matam da kadawe khamba gi saktam da ai sidai da phadana uthara kese khamba do kana kana ga neinagi Khamba do Yudhishthir Pukchel Sengmada Nolokpada Dharma Chenbada Khamba do Strengdana Bim Pilkordorga Khamba do Kanaga Phalguniga Arjunga Adi Land Thobada Adigi Amahi Hebada Adigi Khambaga Nukulga Pazavada Khambaga Swadevga Tungi Wakal Ubada Ko Adigi Atopa Karazo Hapsan Bayana Hapsaning Agadi Khamba Zika de Kariga Musamdani Innocent Oibaga Ko Khamba je phajaba haidi innocent oiba apang mami ga su nung changdan ne nutro haidi aduga to dum haijan be yare character mayam jing dani ko adu dama lai thoibi sile to pare as thoibi gi thi yangre thoibi ga kari sabitri ga daimanti ga cinta da ga adagi sita ga draupadi ga kari do achet pa pukchel lebada thamoi gi mapangal yam kan bada akhang kan bada thot pagi pukche as magrang ado loi shuda bi ya gre sida ista ko ado sida iba ya ngamdra di loi ini ngai di ma'am lai gre ko khamba to bi 15 mark to di dum kafi ne ba sidi sigi summary macha ji ma khangi ba dum loi ba ado sagalaga pangi di iba ya ba ko ne 2017 ya ni ko ai sida di ithok tra su ya re ko 15 mark oi ta ga di page to home review ko page home review kai hai ni khamba thoibi gi hairabani na thoibi gi di khara character yamamni na khamba gi do si page da lotion biyo adi khamba thoibi gi wari amsu mahakabya kabi chawani ibisi introduction na sam bibiro ko sidaista khamba thoibi khamba jina koi gi nayak ni aduga nayaki ni ko thoibi jina nayaki ni aduduga mawani character analysis to ibiro khamba gi do sidi ibiro ko page ama adagi sai mate phau irakpo ba paragraph mo hongo thoibi gi dum si paragraph ani si ibiro ko last conclusion ma tabiram singtha ba ngen neina ro phasabada kadi da singtha ko dumaina khara khanto ge thamo ko haidi paragraph sai box ai khambagi idoini sidaina thoibi gi adu idoini haidi bangi di ibu su yaroi ba bangi ni ire khambagi iringai da thoibi gi hodradi adagi thoibi gi iringai da khambagi hodradi adu su khangadabani ko adune itho ba hana sigum pochi itho ga thamo ba tham daragadi itho tham daragadi exam ya da haipetang yenga chalaga sai box tang iraga aigi hayeng paikha manung da sai box tang irage yare sigi point se thoibi gi point khara leiri conclusion ju iduri khoturi ha page on ga tane piram duis adagi khui dusu kai haini ta chau na iba khara su lei adagi kai haini kuchu na iba su lei adugi matungi na su magi page haidi magi what limit ka su lei dana ko aduga du phasana yengbiu ko haidi spacing ka mai pi ni adagi what to kai chau ni kho ni adu page hom de dum pira adong ne page hom se
ai ozasing haibirakpada page home je page home je iba oitaragadi ko marks piningi hai ko haidi page home je full de ibiramba oitaragadi kaino di aidi phasana kana to page ama haidi khui do pik to pik na page ama makhai da lotion gi oitaragadi ozaduna asmasi nu pa bu kaino point am te yaw dram sala kan khandui ne ba aduna kai hai ni khui du ju semto the spacing line the spacing ju semto paragraph su na hello adu gu ma'am do ina honaraga leira se point sigi kind like pa gi thabak si di points man khongkat quiz di aina ju tawre dana ko si ma'am je tawraga nakan amada phajana ira thamaga chahi chupa me ira legadawni answer je kai di khutta do he writing speed chele na kai no di sungnang ei nangoi manipuri pekha je ko manipuri pekha irak mantam sungnang ei nangoi fifth kanoni irak tuise akoi a thai na de akoi ni exam toringa da pung hong ge exam do kari mark sama gi exam do pung hong da thai hujikti kayano pung hong da mark chani yang khai gi exam ni tharak tuise khallaga yong adu irak toriba mayam do ma 2021 hangise kaino kabya gi bichar toba tarabadi khamba thoibi gi wari asi atangma mahakabya amadi haidaba ngamde wafam asi khamba thoibi gi wari amasung mahakabya gi wari ngam miyeng thamlaga nainam sapmani ko 2014 da hangiba masagi 2014 da hangiba question dugi answer du loi chapmana duni si comparison nga tani comparison me am do loi pull up iro point 30 ni sida hairam ise point 30 do mai iba yare ko adegi 2022 je khamba thoibi gi wari amasung mahakabya haiba wareng asida khwairakpam chaoba na khamba thoibi bu wari khamba thoibi gi wari bu karamba mahakabya gi changdamna dana thambagi haibadu sandongna ira ko se mahakabya me am changdamna gre ngai changdamna ba me am do mahabharat ka ramayan ka ko adegi kari loirakpada changdamna ba do kari uttara matchad uttara ga ko adegi abhigan sakuntalam ga ko adegi nai sadat charitra ga ko ratnabali ga me am lai gre ko changdamna ba gi changdamna or ngantani moi adu me am changdamna adu ga ngasai changdamna ba point sing du di si question number 1 ga mana draw 2014 2021 2022 da hangba question sing je answer loi chap mana doine ko wahai khompong dokta oren conclusion pi ba da khara khara senara loi conclusion pi ba da sida mahakabya si ke changdam nei hai ga loi ko khompong dokta khara introduction da khara kano da khara khitang change tora loi manungi main idea da di wareng gi summary pulap iram ma chap mana doine ko gyan tani next quite under 2024 da hangba khamba thoibi gi wari amasung mahakabya haiba wareng da chawbana khamba thoibi gi wari bu karamba mahakabya gi changdamna bagi mahakabya gi oiba gun lepna bahona bagi mapung phana naina da ta 20 mark ni hujik 20 point legre ko 20 point do pura chabo saba isalo page mari ni ko page mari idini 2025 andak chai da hangi ko chida maming ji kitang on tho ga hangi ado logic palaga logic adi apang mami natraga di ado sisi extra question ni na khan gi deni ko asing mami di sisi extra question ni na khan gi deni apang mami di ko ngani ko 2025 question number 6 Khwairakpam Chaoba gi Manipuri Sahitya da samalochak abidi critic abidi kaino kogi any hiram amada kogi nainabadu afabada oigera phatabada oigera nainabadu intellectually kogi idea puthokdana any arts ki maram do oigera any form of literature ko madudugi plus point minus point nainabadu analysis sowa ko haidi wareng bo oigera si Khwairakpam Chaoba se critic amane ba samalochak amane ko mana neinariba Khamba Thoibi Seireng se Khamba Thoibi Seireng se ese haidi Khamba Thoibi Seireng chigi when sigi Khamba Thoibi Seireng haiba Khamba Thoibi gi wari haise Khamba Thoibi gi wari amasung mahakabya haiba aikhoina hujik tawba wareng se sigi wareng ji maming je kaino sigi wareng ji maming je Khamba Thoibi gi wari amasung mahakabya haibani ko mahakabya ko sigi wareng se
this magi mana kanona Khwairakpam Chaoba na iriba wareng masi se khoi gi critical essay ko critical oiba khri the evening critical oiba khudi the evening aduga masi se khoi na kari haiga har kan descriptive neba descriptive essay ne kari description nama pibuto descriptive essay aduga masi go ba iba mi se descriptive essay gumba descriptive essay gumba iba sigumba iba mi se bo khoi na kai to ko critic ko critic ko adu hariba analysis to ba magi phaba phattaba myam ma neinaba se masi subu Khwairakpam Chaoba se su masi su critic amani Khamba Thoibi gi sigi wari se khwai digi kanone iramba matamda Khwairakpam Chaoba ne iramba matamda khwai digi sangba se sangba ko khwai digi sangba adigi khwai digi kai haini marik chumba hai tare ko adu do oyeba Khamba Thoibi Seireng se mane iramba gi wareng sing marak to ko haidi sangba se kyam yam sang ya kanda 211 adi sentence yawe haiba ko ai masing thira ga yeng de ko moi analysis haram ado aduna mana harise Khwairakpam Chaoba gi Manipuri site gi samalawsa amagi matik chaba mafam ama phanghan ki haina longda riba wareng ko adugi maramda kari khangbagi neino kabi cha na Khwairakpam Chaoba ne iba wareng akoida tammiba akoigi Manipuri syllabus da yawrisi karamba wareng khakano Khamba Thoibi gi wari amasung Mahakabya sine adugi wari dugi adi adudugi maramda iyo neino haibadi ngasai question mamangda mayam ba hangare natra neino haibani ado summary do ira loy ado kanaguma khara nadi khalam dine wakhan mun khanjalaga ko hadi Khwairakpam Chaoba gi sahitya gi samalaw chak amani ado mi hengda karamba wareng no si wareng si de akoi tamamwe kan khandoine ko khan ai wareng je tamde kan khandoine ado extra question ne khumam moidine ko tawbigano adu asingba mina tawgadaba natte akoigi syllabus da yariba pot sini hangise ko aduna 2025 ta hangiba question je mana trick ama panjalini extra question malalini batawadu bo akoigi thaine degi hanga ba hanjana hanjana 2014 da 2017 da 2024 da hanjana hanjana hanga ba question ni ko answer chap mane ko aduna sumain tawrasi idalo chalase answer semdo thambiro summary se sigi summary se pdf to on thoga ai telegram da thagalake telegram da ko ando pdf on thokpa yara de thagalake on thokpa yadraga di thagala gumge khangde notebook ta semani na aduga mayam nungai te habiro aduga ai gi kashu line yamba de gi view yamba kashu khande speaker jisu adi speaker isne ko microphone jisu nungai te mi ju yam langi aduga leibam sina suni de mi mayam rakta leibagi ni ado khangmindarasi paisa ju leite microphone laina bagi and ai di sum aina pajabado revision tawjari ne gi se aduna revision tawbanina mayam su adum ai gi revision tawjada punna yauminasi ai gi oina di ai khwai harawjabase kaino harakanda Asoiba semdokpirakpase ko CDC haigadabani nang swaini ibane hen phajagadra swaini ibane hen tawjagadra adu do haibiro ko telegram gumbada haibiro yam adi analysis to horase paikha mamanga to hobane hen phai hadi paikha naksalakpa khudamoina harase January February March adai de yoro taragadi optional da tawbai kana de koi prelims ki oina effort thadara leigadabani ko aduna hojik optional leinga matamjida optional jidi mark lobada kwai nungaiba subject su oidoini UPSC gi oina di so suggestion pibiro telegram da habiro comment section da orasu yai aduga adum message oina telegram da thabiro aduga wai adum sanasi sig matang da discussion tawsi adudu yam pamjai agi oina di ko aduga aina taksabase hoidi nungai te habiro dusu khitang harawi ko adu adwain tawrase thank you ngasi gi oina di sida la shala